Tunia hi Studio 666 kiti KICHAT ta movie THUSIM khat anasei uhite THUSIM ki patnahin masang lai 1993 lai a insung studio mun khatna thil so khat hung in hi hechi in achun lasamin thangta ben khat an ovin ipi ham khat je in a leader pa chun aloi ho zo se athat in amazong anaki khaile in a hi chu in THUSIM presena ahong kit in a hi insung khat ahin lasamin thangta ben khat anato ovin a leader pau Dave kitipa zauna in meeting ananei ovin a hi hechi achun a band manager pau zong ahong in agang thei pena la hoita kha na hin sem dio hi atin a hele band leader Dave chun la hoita a practice ball theina ding hoita ki thim chu theina ding mun thip khana in khat ka doije atin a hi azing in secretary no chun Dave le aloi ho chu mun thip in khatna hi apuita na hi hechi in chu kumsot ta koima ana chen lo na ana lo na mun a hi je chun KICHAT a in ivet jong le agim nei to hle in a hi Dave in jong in chung lang chu aga ven a hi le in chung window a kon chun mi khanin ana vet to kilo khun amuza min a hi he thei khat chu tua Dave le aloi ho na ding in hi abullanga in a seyo ben min thangta leader khanin aloi ho zo se ana thatna ama ta jong anaki khaili na in chu hi Dave le aloi ho jong insung alut ovin secretary nu chun kitchen ho bedroom ho avet sa in a hile Dave chun apolanga thilgin khat azatan aman jong agaven a hile pusal khat hi anading in a hi Dave in jong aganai phe in a hile pusal pa chu thakhanin amangki ta na hi koima ana chen lo na in lui a hi je chun asung ho chu akisu thing uvin ama hola a light sim thim khat hin electric ho chu a fitnin a hile light guila achun khut khat bo se ahung do in hichi achun light sempa chu light current in aman in athipai ta na hi aloi pau athi phanin alung no mo thei hle ovin a hi ama ho se jong aki ho ovin kile taute hichi muna hi ke omle thilpha apo to poi ati ovin a hile Dave chun la isem zo taka over koima hichi muna kona ikile thelo dio hi atita na hi Dave le aloi honjong ne ding barbecue akisim ovin a hile Dave chun meila achun aloi pau athipa luchang bo se chu amun a hile akicha be se akin be se je chun akinung se jing in a hi Dave chun aloi ho koma a sei in a hi wang in aloi ho chun imacha amukit povin a hi chom kha zo in Dave chun in panglang achun thilgin khat azaki tan aman jong fox pun ho ki choijin kicha thimta hun aganai phe in a hile a neighbor a income teo numei khat a hi in numei nu chun Dave chu amu phan in nang ho ben fence ho ka hi a hinti na hi chu in Dave le aloi ho jong in sunga ato khom ovin la semding a okai a thucheng semding ati ovin a hi wang in la hoiding sa thei adoi dan wa imacha asim do thei ta povin a hile Dave jong amo lung han do tan aloi ho kom achun nang ho se na room na i mun na ding na lup na ding mun wa ki che tawin ke chom khat ka chang a to in katin la hin gel inge atin a hi chu in Dave jong a chang a to in la semding a hoiding a gel in a hi wang in aman jong imacha a gel do thei di tapon a hile ama jong lumding in lupna lang azon tan hi chom khat zo in Dave lupna room kot chu ola ahung ki hong in aloi pau anathi pa chu ahung lut in a keng to lang ta chun ahung ding tan hi Dave in jong aven a hile a komla achun mi anathi sa thlagau tamta dan khun amutan hichi THILHA ho chun Dave chu ahin bo khum ovin a hile Dave jong KICHAT wal be se je chun ha pengin a hile alupna achun hungkitang do zamin azan mang anahi chu in Dave jong imu thailo in agi thodo in common room achun la asem go ki tan a hile hungil kel tan aman jong ne ding order a ball in chom kha zo in delivery pa jong hung thlung pai tan a hi delivery pa chun Dave amo achun akipa hle in
na fen so ka hi ke jong musician khat ka hi atin a ho lim in a hi le Dave chun imacha don se lo in kot a kha in sung achun a lut in ne ding ho chu ane na hi le thakhat nin kitchen lang achun besin a kona tui ki thlagin a zata na hi Dave in jong kicha thim ta in kitchen lang achun all in a lut in a hi le besina kon chun anung langa mi khat thilha khat ding to banga ho amutan aman jong gangta anung lang cha ven a hi le koima ana umkit pon a hi chupha nin Dave in jong kalungel jong himai the a hi chomkhat polanga hui vot ga kimut sa inge atin polanga apot nin income la achun akivel le len a hi le basement room khat amutan a hi aman jong hichi basement room sung achun agalut nin a hi le ipi ham khat hi puna hoita ki khu khat hi amutan a hi Dave in jong ola aganai phe in pon chu aloi thlan a hi le masanglaya la cassette recording anaki bol na chu anahitan a hi hichi recorder hi masanga hichi ina ana ben ho chun recording bol na anaza o recorder chu hi Dave in jong recorder chu play a bolin a hi le masanga anaza kha lo la hoita khat hunging tan aman jong copy bolding lungel nei pum in la chu angai jin a hi le thakhat nin recorder chu ahung thi min Dave in jong lungdong thimta in aven a hi le achanga ahung ki play kit nin hichi achun o khat ahunging in nang in la hi aban no bol chai ding a hi ahin kitin hichi thu ahin ki seito Dave chunga bulb ki khai chu thisan ahung dim in ahung po za in Dave chu ipi ham khanin ase bang khun anung lang a bang sen a akinei jin asung a THILHA thlagaw phalo ho chu a lutan a hi chomkhat zo in Dave jong apolang a apot gon a hi kot na chun aloi ho khat to ki to in aman jong hungin hichi basement sung a hin lut hi in atin apui do in ama ho na lang in sung achun apui lutan a hi ajing in Dave in aloi ho zo se chu ako in basement sunga alla a music za achu aloi ho za dingin a bolin a hile aloi hon jong hoi asathei hlewin Dave in jong hichi hi ehon I bol diu a hi atien aloi ho to akizil pantawin a hile window a hin ki kiwin Dave in jong agavetle a neighbor no a income no chu ne ding ne thei a hin choijin Dave kom achun na ne diu me thai kan choize atin a hile Dave in hichinu chu a pho in ipidinga lai hin hung in atin a hile aloi ho kha chu aga thlai do in hichinu kom achun lunghang hi in Dave to sei chu ima ana ge loading a hi atin a hi hichinu jong chun insung aga ven a hile Dave mail amo chun ati azan aki chle tan aman jong Dave loi ho khat a ko in a kom achun Dave mail kho ama mail a hi poi mail chom khat apoi atin aga sejin a hile Dave jong chu window a hungding kit phanin a seiding sei chai lo in hichinu chu a kichat be se je chun a inlanga anung che ki tan hi chu zo in Dave le aloi ho chun la azil pan ki tawin hiti chun hapta thum lang hi la azil ovin a hi zan khar hi Dave in aloi ho zo se a kai tho in asana kiji star khat vet sa in hichi star tabang a hi e ho jong ipan khomuwa a hi le ingai dan I idea I search over a hi le la hoita I sim do dio hi atin a holim in a hi le ala over pasal khachun Dave kom achun na seiding sei lo in ka imot aso e atin a hi le Dave chu alung hang hle in hichi pa chu a pho in lung hang ta a thu a sejin a hi le aloi ho chun ipidinga na lung hang ham na sei bol ute ati ovin la akizil kit ovin a hi Dave chan hi achum hle tan a hi le aloi ho jong alungkim hle ovin alungdong hle ovin a hi azingka in Dave zawlo a adang se chu anaki ho ovin ipiti ham Dave chan hi azat chomin khat ve le tiza jong hle e ati ovin anaki ho ovin a hi le Dave jong a hung in imati lodan in aloi ho kom achun zanhla a ko chan ka thu sei ho chu lunghang hi ovin atin ngaidam aki thum in a hile aloi hon jong
cho kalung hang po ve ati ovin a bon ova chu normal ta a dan khun a ki tawin a hi chom khat zo in a la sem azong asim chai tawin recording zong a bol chai tawin a hi ni khat hi amasa a delivery ana bol pa chu delivery ding in a hungki nin aman zong def te kom a delivery cheding a hi je chun def vet sa ding in a music recording ball a choichin kipa ta in a chin a hi le def te umna in a hlun phanin in kot na chun aga ding in a hi le a het lo ka in mi khat hin ba che a lin ta hun a lol a hin chep tan tan a hi chu zo in def loi mi ni zong delivery hung hlun a he je ochun kot na chun a pot hlonin a hi le ne ding a order ho chu kot kom achun anaki koizin delivery pa chu akimuzo ki tapon a hi chu pha nin amanin jo ne ding la umin a hin choi pa la hoya chi ati hlan in ne ding chu in sunga a choi lut ovin a ne ovin a hi le ne ding a sa hin ki choi ho chu amin lo chi chun adang ho chun aninom ta povin def chun imacha a gel thu pi loin tuita a ane in a hi le aloi ho chu alungdong thei hle ovin a hi a jing in secretary nu zong a hung in a hi le def loi ho posal kha chun ne the a choi jin hin chi hinen atin aga pin a hi le secretary nu chun hoyan la oham atin aman jong in ko manu mai nu khun ke ho ne dinga a hin pi a hi ati phanin secretary nu jong hi chinu hu ki vo pi he un mi phalo a hi atin amani chu a ke ho ho khlon le def jong a hung in secretary nu kom achun ke hon la hoi ta ka sem ove atin la asa ovin secretary nu chu angai sa ovin hi hitia la asa pe nu chun aloi ho kha chun ka chimbe se e atin a guitar chu tola a seplan a polanga a potnin barbecue aga ki semin hi le def chu alung hang hle jing in hi aman jong aloi ho ko machun nang ho anaki zil ta divin atin a polanga a potnin aloi pau barbecue sempa chu alu a aman in meila chun a son lu nin a hi le chom kha zo in aloi pau chu a thipai pai tan hi def in aloi ho khat atha pe na chun a kom a hin mi tabang a vom tamta ading in he thei khat chu def in a bol noma a bol hilo a bol sa a kithopi a hita na hi in sunga def loi ho chu chom khat zo in a polanga a hung po nu vin a hi le in to neu khat ki ka jem ma chun delivery pa ta sa alu lo chu amutawin def in a zo a loi pau a bol na ho jong chu ama hon in sunga kon anamu a hi je chun atiza thei hle tawin phone aga kila ovin police ho a ko go ovin a hi le def a hung in phone chu ala pe in angol na hiu ham ila isem chai diu I release ka ova hichi phone police ho ibola thil su o isei pi a hi le e ho hi boina I to theu a hi in la ho imazo se I chai zo phanu le police ho thil dan sei pi utin kong naw hi te atin aloi ho zo se chu a phone ala pi gam ta na hi chu in def in thilong chu koima he loading in mun khatna a koizin aloi ho he lo ka in hichi thilong chu aman anezi in hi aloi ho chun def chan chu athim vet vin akicha thei hle ta vin hi ama ho se chu agu a aki ho uvin ipiti hong ki patna ipi lo a pha ham ati uvin aki ho uvin a hi le a in kom no no mei nu zong a hung in thil dan ho a hin sei pi in hiti hin a sezin a hi kum som le kum gate masang achun hichi in a hin ben khat ana ovin a ben leader pau chu black magic choi a hi in setan ana ho in ta sap he ho a kona demonic lekha khat ana sem in hichi lekha a hin jing theina ding achun gancha ana tha ji in athisan ana sun khum ji in hiti chun a jing in a hi le a demonic lekha sem pen chu gancha thisan bo in a hunglung thlai tapon chupha nin aman jong aloi ho zo se aban banin athanin athisan ho chu lekha asun khumji in ama ta jong lhagaw bo THILHA a ki so a hitai atin hi chule nanghon lana sa penu nazil pen chu demonic lekha to chun connection nei a hi in koi he jong le
hichilana sem zo uwa azapachan lungthim a hlagau phalo alu theina ding kot hon pi na la a hi Dave sung azong band leader pa hlagau phalo chu lut a hitai atin a hi hichizan achun Dave loi ho posal khat to a income no numei nu chu room sunga a umhlon pe chun lupna noi a kona Dave chun thing a na chen su ho a kona khu a tel de in a that hlon ta na hi aloi dang te ni chun demonic le kha chu a hol hlon in a hi le basement sung ning khat na hin aga mu hlon tan ama nin jong a hin choi do hlon in hlagau phalo ho no do na ding dan le kha sung a kiji a hol hlon in langkha na in sung achun aloi ho khanin Dave in aloi ho thil bol chu he khan te ati je chun la kijil hite atin Dave chu la asa pin a hi le Dave in ama ho thil bol chu a het a hi ta je chun in sunga la asa pi pa chu athat ki ta na hi polanga ahung po do in a hi le demonic le kha choi aloi te ni chun Dave chu amu hlon phanin le kha chu akichoi hlon in azam hlon in a hi le Dave in jong anung hlon chu adel in swimming pool kom achun ading tawin a hi aloi te ni chun le kha sung a hlagau phalo no do na ding kiji chu asim hlon in a hi le Dave chun ata sa a ha sat na nei tabang khun sim hlon hi in hi chi na thusim chu nga hon in atin asei in a hi wang in aloi te ni chun asim te te hlon in a hi le akom over swimming pool a tui ho jong chu a color ahung ki khel in ahung eng do gam tan tui sa a phul to bang akhun a phul lut lut jeng tan chom kha zo in Dave jong kho hello in tui la achun a thalu tan a hi le aloi te ni chu gang ta a chom lut hlan in Dave chu aga kai do win a hi le Dave chun imacha hello bang khun ipi ka ti ham ipiding a la ya hi ka ham atin aloi te ni chu adong in ata sa a thlagau phalo pot dan khun a ta na hi chu in Dave chun ka lo aso e atin alone a hi le mi hing anane aloi pau anane ho chu a hin lo do gam tan alo do ha a kon chun mi lim tabang a hin ki sem in aloi pau Dave in ane pa lim chu a hung pot tan ama ho jong kichata in a ki hei le le ovin a hi le a kom la ova chu anathi sa ho thlagau tamta an ding tawin a hi chom khat zo in thlagau ho chu amang ki gam tawin a hi le Dave loite ni chun Dave chu apui hlon in a hi le Dave alel wal be se je chun nanglai hin ana in kenin gari gala hon inge atin gari lading in a che hlon in a hi le hi chi ka achun a ben manager paule secretary nu chu Dave koma hung hlon in Dave kom achun la na sem chai hitam atin nui pum in a hin thong in langkha na gari lading a gari koma te ni chun gari chabi a hol mo hlon je chun aloi pau khat pa chu gari noiza alut in start ding angai ton a hele hichika achun secretary nu chu ahung in gari chunga pa chu asun lum in gari chu achanga a thlaijin a noiza pa chu atanglum ki ta na hi Dave he asunga thlagau phalo lut chu a pot dana a wang in pot lowa ana jing na lai a hi in chule manager pale secretary nu lam kaina in Dave le aloi ho chu hichi demonic la chu sem zo te na ding lungel na in Dave ho chu angol bol over hichi ina chu anasol u a hi pha chom kha zo in la jong akirilistan Dave jong amin thang hle tan a hi a chaina lang achun posal khat hin Dave chu offense ho to kimuto ding in aga kovin a hi le Dave in a hin vet na chun a mel amit na chu thlagau phalo asunga na lai a hi dan akilang in aki het heizin a hi thusim chanchun akichai tai